أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سفر dalam makan dairawan Nabi Sultan warsara day Jibrail rahnuma Ali Shan Muhammad akhir zaman. Pemaza rawan day pelurid asman wartawai marhaba las penam malaikan petazim did mehman. Pesafar dalam makan dairawan Nabi Sultan warsara day Jibrail rahnuma Ali Shan Muhammad akhir zaman. Pemaza rawan day pelurid asman wartawai marhaba las penam malaikan petazim did mehman. Petalwar petajil wartaragai Jibrail dwara lalal tar aqsa pefarman darab jalil dasabit di petanzil biapa amarad subhan syura jama'a mursalan da hazrat pa imamat munzada syuhagaan da anwaru baran. Pesafar dalam makan dairawan Nabi Sultan warsara day Jibrail rahnuma Ali Shan Muhammad akhir zaman. Pemaza rawan day pelurid asman wartawai marhaba las penam malaikan petazim did mehman. Biarawan syup dil pak Nabi de gulab gul de qudrat de kirdigar ajaib bayi lidal chehra khwabayi katal. Darwaza chikum zaman wartalarik la darban shu dakhil haga saat mahbuba darab manan khushal shwa pa asman. Pesafar dalam makan dairawan Nabi Sultan warsara day Jibrail rahnuma Ali Shan Muhammad akhir zaman. Pemaza rawan day pelurid asman wartawai marhaba las penam malaikan petazim did mehman. Nagahan shu nazar baba abul bashar kun saat Mustafa pa asman shu jalwagar de kaunain mu'tabar. Ciwarat lu bahar asman musafir
استقبال تیرات لل انبیاء و مرسلان د سردار د دو جهان په سفر د لا مکان د روان نبی سلطان ور سره د جبرائیل رهنما د عالی شان محمد آخر زمان په مزا مزا روان د پلوري د اسمان ورته وای مرحبا لاس پنا ملائکان په تعظیم د مهمان بیا په صدر المنتهى ورته وای رهنما الفراق الفراق توانشت نور زما د قدرت تجلى شو تنها حضور روان ملاقات د رحمان لا مکان کی پاک نبی دیدن اکړو د سبحان د کیفیت مکړه پرسان په سفر د لا مکان د روان نبی سلطان ور سره د جبرائیل رهنما د عالی شان محمد آخر زمان په مزا مزا روان د پلوري د اسمان ورته وای مرحبا لاس پنا ملائکان په تعظیم د مهمان ابو جهل په لعنت گرفتار کړو عداوت ابو بکر تا صدیق لقب ورکړلو حضرت په تصدیق د کرامات پر رحم او پر رحمان په هر وخت هر زمان امن غواړم نیازه د فتنو نه د شیطان هغه جن وی که انسان په سفر د لا مکان د روان نبی سلطان ور سره د جبرائیل رهنما د عالی شان محمد آخر زمان په مزا مزا روان د پلوري د اسمان ورته